Hojik Thokliba, February Kunipandagi Hokiba, US Israel Amasung Iran Gilana Sina, Global Energy Market ta Yamna Chawna Mangata Thokan Kre, Amasung Malem Gimiamna, Midyang Tamnaram Maike de Suahong Balakre. Zairakasida, Crisis Asina Maram Moiduna, Russiagi Oina, Marueva area Karada, short term advantage Kara Phangli. Panmayavadi, US na Russia da Thamlamba sanction, Matam Karagi Oina Komthokpa, energy exporter revenue Hena Phangba, Amasung Ukraine ga Soknariba Lana Sida, operational flexibility Phangba Sina Chingba Sine. Asigumba Kudong Zabasi, Malem Gyoina, Taugi Mamal Hengalakpa, Amasung Western dominance ki power Singnarakpa, Kaya Siga Mari Lane. Adobo, Asigumba Kudong Sabasi, Matam Karakakine, Karigumba crisis Asina Tuna Loisan Kravade, Rasiagi, Hana Mayok Naramba sanction Singado, Amuk Mayok Narakani Hairi. Conflict Asina Tokalak Pawan Basingi Marakta, Malem Gyoina, Apun Batau Putok Pusingi, Chad Kungi Lambi Wariba, Strait of Hormuz ki control Munarakpa Sisu, Achoba concern Namaweri. Tau Putok Pusinda, Apan Bapiba, Amasung Rix Wangba Sinamaram Moiduna, Taugi Mamal Suwangli. Brand crude ki mamal, international market ta crisis ki hek mamangda $70 dagi 75 per barrel pirambado, Marsi angan ba matamda $80 per barrel oiki. Aduga lana si Sauthoraktuna, Middle East ki energy hub singda kai ba thokraba matung dagi di $100 dagi chamakun per barrel da haget kre. Taugi mamal asi fluctuate warabasu supply ki akiba laibana maram moiduna Mamal Wangkalakani Haina Tazanari. Masigi Kudong Sabasi, Malem Gyoina, Quaidigi Hena, Tau export to Walebak Singi Manunda Moweriba, Russiana Phangli. Center for Research on Energy and a Clean Air, CREA Gidata Amagi Matungina, Akoina Kangmangami Madudi, Conflicasi Hovudagi, Ahan Batayol Anigi Manunda, Russiana, fossil fuel export to Wada, €6 billion tanki. Masigi mamangi thagi average ke yengnabada chada tara marirom gi chang hengalabani. Gulf lebak singda leiba thau amasung natural gas facility singda Iran aerial attack tobugi chang yamna kankhat khre. Masina maram moiduna malem gi semit londa yamna hena sokadra haina chingnari. Iran gi yamna maruiba gas field amada Israel na attack torubadagi laman kumboina Iran na lonaba Gulf lebak singi facility singda attack torakibani. Iran ge attack asida yumlo nariba Arab lebak sing asi yamna penadre. Masina maram moiduna makoisu landa yausilaktuna Iran gi mathakta khut tharakadra haibagi akiba kaya leiri. Arab lebak singi thau amasung natural gas puthokpa mafam singda Iran attack toba sina hanagi pressure mayok naraba malem gi energy supply da amukka hena akaiba piri. Iran na samudra gi akhuba lambi Strait of Hormuz thingjan kibadagi energy supply asi pressure mayok na duna lakpani. Iran na satharagliba attack kaya sida Qatar, Saudi Arabia amasung United Arab Emirates na kanna yaningdaba phongdokki. Arab League ki Secretary General Ahmad Abul Ghetan so Iran gi attack kaya si yamna khudong thiningai oiba mawngda lan kansilakpani haina phongdokki. Pana yaningdaba phongdoklabasu Iran gi maikai dagi attack kaya chathari. Saudi Arabia na phongdorakpagi matungina Red Sea gi Yanbu city de laiba makhoi gi Samref refinery da Iran attack torakhi hairi. Prithibi gi apunba thau hanbada saruk manga gi ama heliba Strait of Hormuz ase Iran na blockade tawkhiba maramna Saudi Arabia na Red Sea da laiba facility dagi thau thadokpagi thabak yamna hengatkhibani. Mafam asida amuk Iran na target torakpa sida ningthau panba lebak asina yamna sauningba pokli. Prithibi gi market ta natural gas marang kaina supply toriba Qatar na phongdokhiba matungina Iran na missile kapsilakpada makhoi gi Ras Lafal LNG facility da yamna mangata thokre hairi. Mamangda attack kaya torakpadagi facility asida production hana lepkhrabani. Kuwait ta leiba oil refinery ani amasung Abu Dhabi da leiba case operation da so Iran na target tawki haina local authorities sing na phongdokhi. Israel da so mafam kaya da Iran na web kaya thokna aerial attack tawbadagi mi sing bomb center da chensin nakhi. Attack aduda building sing da mang takpa thokhi
अदुबु मिसी मिनागी ओइनदि थोइदोकपा पाउ लैते हाइना पाउगी सोर्सना हाइखि इजराइल की एनर्जी मिनिस्टर एली कोहेना फोंदोखिबा मतुंगिना ईरान की अटैक अदुदा अवांग इजराइल दा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ता अमांग अता कया थोकि वर्कर्ससिंगना सेमजिनबगी थबक तौदुना एरिया खरदा मई पीबा मुक ngamkhre अतैदसु यौहनबो होनरी हाइना कोहेना हाइखि मरकसिदा इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहुना ईरान असी मखाताना यूरेनियम एनरिच तौबा नत्रगा बैलिस्टिक मिसाइल साबगी पंगल लेत्रे हाइना फोंदोखि ईरान की एयर डिफेंस अरेमबदा तारे मखोई नेवीसु समुद्र की इरोल नुंगदा लुपख्रे अमसुंग मखोई एयर फोर्स सु ngamnamak थुगाइख्रे सेंचुरी तंखाई की मया शासन तौदुना लाक्लेबा यामना फत्तबा इरानियन रेजिम मसिगी मायोक्ता ईरान की प्रजा इहौ हरकनी हाइना आशा तौई हौजिकमक्की ओइनदि अदुगुम्बा इहौ अदु हौरे हाइबदा खरा nganmalli हाइना नेतन्याहुना टेलीविजन की खुथांगदा फोंदोखि यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस सेक्रेटरी पिट हेक्सेट नसु ईरान की अतई लीडर कयादसु टारगेट तौरक्पा याय हाइना थ्रेट तौख्रे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC अमसुंग बासिस फोर्स की सीनियर लीडर्स सिंगना पाइरिबा फम असी मतम खरा खक्तगी फमनी हाइना हेक्सेटना हाइखि श्रीलंका ना US जेट सिंग लैंडिंग तौबगे अयाबा पीखिद्रे श्रीलंका की खानोंपोक्ता लैबा मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता यूनाइटेड स्टेट्स की लान की प्लेन अनिखक लैंडिंग तौजगे हाइना हाइजरकपदा अयाबा पीखिदे हाइना ngasi leibak asigi president Anurag Kumara दिशा नायकेना पार्लियामेंट फोंदोखरे प्रेसिडेंट फोंदोखिबा मतुंगिना हौखिबा तांग मरी अमसुंग निपानदा डिजिबुटीदगी पायरखिबा US की वारप्लेन अनिखक श्रीलंका दा लैंडिंग तौनबा हाइजरखे मदुदा हाइजरकपा अनिमक रिजेक्ट तौखि हाइरी प्रेशर कन्ना लाक्लबसु अखोइना कनामतगी मिचंगदा लैबा पामदे प्रेशर पिरकपदा अखोइना यारोय मिडल ईस्ट की लान असिना सिंगनबा कया थोखले अदुबा अखोइना कनामतगी मिचंगदा लैतबा ngambagi thakto honagani haina president na haiki United States na anti-ship missile nipan puba warplane anikhak matla international airport ta na ba hairakhi madu akhoi yakhide haina Sri Lankan president sina haikibani narang South amasung Central Asia ge USA khanaba mihut Sergio Gorga unaduna wari sanakraba matungda president na wafam asi phongdokkibani panmayabade president na haukiba tang mari amasung nipanda US की प्लेन अनि लैंडिंग तौबगे अयाबा पीखिदे हाइबसे तांग मरी दा US ना ईरान की फ्रिगेट आयरिस तेना थुगाइदुना इरानियन सेलर मरीफु मरी हाटपगी थौदोक थोक्रबा मतुंगदनी ईरान की लान की जहाज अदु इंडिया की विशाखापट्टनम दा नेवल फ्लीट रिव्यू अमद सरुक यारुरबा मतुंगदा ईरान तमना हनबदा US ना टॉर्पेडो अटैक तौदुना लुफन खिबनी